Kaduandak man nga rod nga gala tilawlawa. Char. For today's video, katapanak man nga rod jibang kagmin. As usual, magnatay man dito'y Amazon River ken dito'y Golden Gate Bridge so. Kabayatan ti panagsalog ko ay kat ay ninayadok mo tanarigaton. Kita nyo tayo sakak urela ukra-ukrado. Idanag ko nga rodon kat baka kamatan na dayta na pastor nga nuang dita sa red daytoy payong ko. Taka-taka kay man siguro no naman dayta supot abit-bit ko. Iso nga rod dayta ti makagapo no apay adak man dito'y bangkago. Apo gito'y madagiti ka nito nga kayat ko man agpa-musicon ka. Apo pingpingdot music. Another Reagan from the drummer vice in the house, yo. Ops, ustunan. Daman gaya may ti barbaro ngay mula da kuya ko na parya. Tamanulang nga burasa no ay kag goodbye man dagito ay parparyan. Imuli ak nga rodji sagpaton ket nakitak met ni ipag ko nga pumanag na dita agpakpakan ngaya may ti patokin man mano. Ket si murutak met nga rod nga nakipagpag na ta kayat kumot nga agpasya-pasyar dito ay Farmville Mill. Nagmayot-mayot nga kitkitan dagiti kastoy liwliwa iti biag liwliwa iti matama kaikat iti bannog. Makaikat bannog ko nakata talaga nga na bannog ak met nga nagna. Wen takasla kailangan bay nga mag 95 minutes sakbay nga makadanon ka dito ibangka gagapod di balay me. Natapay dagita met ka banbanag naklawat-lawatono na magtumulang awang biyang nyo. Kit umanak na rod nga kinit kita dagito'y manukon o na dapit ya gukukup dita dapit dito'y underground pagukupan. Sumarunok mo't nga kinita nga rod ko dagito'y tupa. Ay hamigami ko dagita ko gayam ti karoba. Dagito'y lataga rod baboy ti nakitanon nga aputak dito'y agong kutajak talaga kaya ti angot na. Ti pagtaka akot apay nga ta sa bali iti kudil na dayday nga baboy na imas may nga ta dayday no kano litso no. Basta nga unay mo ti kurot-rot na. Di ko andi naksapulon ti aripet ni awa mo ti danumnan sika. Natyanan kan nga rodon takas tula unay mo ti pudot ti panawuno. Ay ko indoli ko pa nga diti magna diti sagpat. Na taoreak lang maasi ka dagitoy na to. No kumatao dakit ko pakpakaasi dan apo iti dano. Pirmi nga rod nga na magmaga dagiti bulbulong kada dagdagadan masapol dan iti tudo wenno padano. Ay kita nyo gayam daytoy atabunga ang nakitak tinagdak ko. Nagaduda pa ko may jemordongom ay na nagbutong-but nga sa kunta baka dati ulog na. Dagitoy mot karo dagiti tarungan na buras pa ni ipag ko ipamirinda na kano kadagita baboy na. Cute damot dagitoy ababoy sikatan natataakla nakakita talaga iti baboy amang mangan iti taro. Sana all. Ay daytoy mot gayam tay bulong nga nagango sinirip ko lang no dayti karga na alawlawa di ko ang diagbayagin nak naginananta gawid ak kuman ngem sobramot daytoy nakaturog pa lang awanon tay kurita nga kunak nga dalusan na di ko na dayti na pansin ni ipag ko nga sumungsungan nimot gayam kambal kinila kay ko sungay nak mamot sa baton kumapay kasla sa balimot dayti si mabat kanya kasla binlok ditoy sagpat di ko na sa degarda kambal kanya ko ne ure dala maragsakan tatatakam lagamen nga kikita manon intugod ko guro di dadi sagpaton ta sudama matipasyar ko di Farmville saka ano lang di siya kiti basit na magmag na dito itatada gito'y anak ko ni tikadwa ko nagpagnapagna dito'y ko nga rod aviary da nga impasyal nga umuna social mo di aviary nan kulungan lang mo ti manok ko kitaon nyo rek lang maragsakan kanya da nga mangkita ta ure dala nga kamat-kamatan dagi di manok nagmayat mo't nga tagaminon di dati anak nga kambal aya kita nyo makaparagsak nag-cute da nga kitkita double the fun double the joy so duray na rigrigata na kidi nga nagtagtagibikan nya da no makikita kidatatan nga kasta na sarantada ay ko liwliwa iti biag ko maragragsakan naklatakan nya da may ikat da iti bannog ko diba ure si kay mo dagiti anak yo iti mangikat iti bannog yo so da mo lang iti liwliwayo ay naos tunan iti drama tadalosan tayo nga rod daytoy kurita wen iso nga rod daytan tay nagyan natatay ni subot nga bitbit ko may miiluto kin dalusan ditoy bangkagan atag bangsit mo to mayat matyang titnan nikat nga rod ni manong ko tay inunog na sana mo tre na masalamas ti asin kap no maikat dagiti lang sikin galgalis na damagan nyo manon no nagalak daytoy kurita naisabit lang ata jisigay ni manong ko di na panda nagkalap dita Amazon River ginatang ko pay ata di dinadyawan so medyo umang tito dinabugwan nga rod ni manong ko ket ginalipot ni pagkunta adobonda kano yung jak amo ta api pinagburok na datuloy kulkulbot na nagaron mo't lagayam ni manong ko itinakusop nga uging tagito no mo't lakano gayam ti party ti kurita ito'y mo't kay kilawon na nga pa na nga itulod kini tatay ko kung kunak dapat ton agsuble dapat adati bitbit na nga igado ito'y nga igado ket nagapo-apo idi kasara yung shout out to sino man tinagluto dito'y nga igado ay nagimas mo't sika in fairness sika nga agsidsida ka mo't lang aro ti igado nga nagapo dita kasara ay kuno made bayon